Kumshi benta ban wanra ya ka shongsuk shongsngan haki than Khaput jaka West Khasi Hills district nakaliang ki bor peniat ka district haka ningkong jaka tayo kila khot ikisordar na kisan phaulai tadi kisnong kinong kit kam snong bat kumjuru yikinong senshar ka hima nong mensau banyatai sanibha haka baya dei bat ki benta Khaput haswaban ya chakmat ya ka kam pendek put hapadeng ka sarkar jela bat ka sarkar Assam. Yakate kajingalang lapanlong hapo conference hall jaka office u deputy commissioner West Khasi Hills hakabala sakhi kajingadan lang uba HK Thaba additional deputy commissioner ubala long kumu chairman hakate kajingalang nangta uba Plowell CM kahima nongman south CM ship kisor darshnong bat kiwei hadien baladap kate kajingalang nakaliang uba Seberlin Lingdo executive secretary kahima nongman south ulong ba kate kajingalang kadai tangkum shibenta banyakran sani baha yaki jaka ki puta ban re-verify yaki snong jang ketika than swabaka regional committee on border dispute kan hiar Assam. Shushu ulo ongru baladap banyak kerana kebenta ban wat banya yaki skim baper ki bala pentre dek sarkar Meghalaya ha ketika than kenang ba kanomia tungku bat kisnong ha Assam. Kawan siapa berpekra sama jaluk beri. Ada dia. To ka jingkhot na kaliang jong disi hagan ka singi yaki sorar sinong barok ki bahap hapo jong kalang tu sektor kade halor kanong rem jong kajing ekren ya kakam put kamsam bat khamtam haswa ba nakaliang ka sarkar kan ya chekmat barban sim ya karai barban yo banya kren bar ki bor sarkar juga Assam ka khot yangi hangni nakanta ban yo banya fliu jengmut ban ya kren barban ya pej banya ya ki jingdon kam ha ka wede bat katai ka kam tingila ya syong hane bar ki ege bangila pen kret nakaliang jongi rengkat nakaliang jong ka sarkar dengan baka district administration nilai hun mentah kesngi, bat ingat bah nakaleng jongka cipun kret nakaleng sarkar kelayaru kan yaj baik kumba kilaya pen iya kan kesngi. Nangta nakaleng jong ka office jong DC ka padru ya ki sorar snong kinong ilam snong bakin ajing tiap hagwedi bat ki skim ki bade hakabede bat ka development na ka sarkar Meghalaya tina kaling sordar kila sim dengan pentapan pan pha ya ka jing tip syaka district administration ikini skim bangila yo na ka sarkar Meghalaya hadisnem to adap hadu mentah tangki ki jaka la pen i ki jaka ki kita ki bangi ki traisnong idon ila ya hun ya kita i baro kumba na kalian ka sarkar kala pen kre.